razbrati, je namreč prišel iz Afganistana in živi v Postojni in ima ob 9 vlak, mora nazaj v Postojno, se je pripeljal iz Postojne v Ljubljano. Predstavljamo ga v okviru skupine Svet v mestu, katere idejni pobudnik je Pujš Ezidin iz Irana in ta skupina si želi predstavljati in promovirati tuje avtorje, ki živijo v Sloveniji in pišejo v Sloveniji. Jih je kar nekaj. Mohamed je eden izmed mlajših. Pa lahko sam poveš, ki si že 3 leta v Sloveniji, kako to, da si v Postojni in kako je v Postojni? Dobrodošli. Jaz sem Mohamed Hazrati iz Afganistana, živim tukaj v Sloveniji 3 leta pa pol. In 2 leta pa pol sem živel v Iranu in pol sem prišel tukaj v Sloveniji, zdaj živim v Postojni. Pa se da dobro žurati v Postojni? Ja. Letos te čaka matura, ne? Ja. A bo težko, boš naredil? Ne, ni težko. Ni težko? Ja. Ok, šola je brez veze, dajmo besedo v poeziji, ne? Ja. Kar začni. Jaz bom pobral to pesem. To je zaradi materi. دامي سوکړو خپل ژوندون مې کړو تباه خلکا زه په ژوندون له خپلې مور نشم جدا خلکا بیا به ښکلې سترګې ووینم که نه خلکا زه ارماني د خپلې مور د دیدن یمه خلکا زه لا ماشوم یمه تر اوسه مې د مور په غېږ کې خوبونه پاتې دي خلکا دغه دنیا څومره ظالمه ده په ماشومتوب کې له خپلې مور نه کړم جدا خلکا دا څومره ښه مې زندګي وه خلکا اوس چې رالوی شومه د اوښکو سره سره مې زندګي شوه خلکا اوس نوره جدایي زغملی نشم د خپلې مورجانې خلکا تر خولې مې سرې وینې بهیږي حال چاته ویلی نشم خلکا سر خو مې کېښود په زنګون یادونه راغله د مورجانې خلکا له خپل ژوندون نه یم تنګ شوی خدای پاماني له دې دنیا کړم خلکا. Pesmi, ki jih bom prebral, danes je pa vse prevedla, da ne boste mislili, da sem jaz, da sem hvalil, je prevedla Eva Vene. O materi. Igor, Mike. O materi. O materi. Kaj sem naredil s svojim življenjem? Uničil sem ga ljudje. Ločen od svoje matere ljudje. Videla je moje objokanje oči ljudje. Še vedno sem otrok in še vedno sanjam, da sem v maminem naročju ljudje. Ta svet ni pošten, ker so z materjo morala narazen ljudje. Ko sem bil otrok, se nisem zavedal, kako mi je bilo tedaj lepo ljudje. Zdaj, ko sem sam, so se v mojem življenju začele solze. Težko me je biti ločen stran od mame ljudje. Namesto solz mi teče kri ljudje. Glavo imam na kolenih in to je moji materi težko ljudje. Sit sem svojega življenja, hočem se posloviti od tega sveta ljudje. Opravičujem se, ker sem to pesem že enkrat bral na Ignoru, ampak takrat ni bilo avtorja zraven, zato je berem še enkrat. Ok, the next one. Ja, bom povedal še drugega, to je ljubezni pesem. سترګې مې پټې پټې کېږي خدایه سبا کېږي لس دقیقې وروسته مې اشنا رانه جدا کېږي خدایه سبا کېږي اشنا مې روان شو په سترګو نه مې سرې وینې بهیږي خدایه سبا کېږي اشنا مې غاړه راکوي او جدا کېږي خدایه سبا کېږي اشنا مې لاړ رانه جدا سو سپینې اوښکې مې بهیږي خدایه سبا کېږي تر سترګو اوښکې تویوم تر زړګي وینې خدایه سبا کېږي زړګی مې هره دقیقه کوي ټوپونه خدایه سبا کېږي سر خو مې کېښود په زنګون خدایه سبا کېږي مرګیه راشه راته مه کړه صبر پر ما څه تېرېږي نور انتظار کولی نشم د هغې د راتلو خدایه سبا کېږي هره ورځ شات خو مې خوراک و اوس مې زهر شوه خوراک آخري سلګۍ مې دې مرګیه راشه خدایه سبا کېږي نوره جدایي زغملی نشم د هغې تر قیامته پورې خدایه سبا کېږي. O ljubezni. Moje oči utripajo in moj želodec se trese. O Bog, le kako bo. 10 minut, občutek ljubezni se oddaljuje od mene. Če bom odmaknil ljubezen, kaj bo? Ljubezen me objema in hkrati hodi stran od mene. O Bog, le kaj bo?
Moja ljubezen je šla proč in solze so se mi ulile, o Bog, le kaj bo. Solza mi teče iz oči, iz želodca kri, o Bog, le kaj bo. Moja čustva prenese vse razen odločitve, o Bog, le kaj bo. Moj želodec gori kot drva od znotraj. Bog, nič ne vprašaš, kaj bo z mano, smrt. Ne povej mi še počakam. Smrt, pridi pome, o Bog, le kaj bo. Več ne moram čakati, da pride, o Bog, le kaj bo. Vsak dan bi moral uživati sladkosti življenja, a uživam le strup. Zadnja solza, ki mi je ostala, ker sem se želel smrti v naročju nekoga, o Bog, le kaj bo. Ne morem imeti več ljubezni v sebi, do smrti, o Bog, le kaj bo. To je pa en drugi pesem, to sem pisal parziščina. اگه از همهای دلم یه میلیون بازم میگم دوست دارم یادت نره عشق روزگارم دوست دارم دوست دارم همیشه تو قلب جایت من دوست دارم هر چی که میگم هیچ خسته نمیشم دوست دارم تا که نفس میکشم با تو هم دوست دارم اگه بشه از همهای دلم یه میلیون بازم میگم دوست دارم یادت نره عشق روزگارم دوست دارم عشقی تو چشایت دیده نمیتونم دوست دارم وقت خوش هستم که بخندی و بگویی دوست دارم اگه یک لحظه هم با من نباشی دوست دارم فکر میکنم خدا حافظی کردم به روزگارم دوست دارم اگه بشه از همهای دلم یه میلیون بازم میگم دوست دارم یادت نره عشق روزگارم دوست دارم Mislim, da boste iz besedila ugotovili, kaj pomeni dosti daram. Ker pa ljubezen ni preprosta zadeva niti v Sloveniji, niti v Afganistanu, je naslov te pesmi o ljubezni 2. Ene zadeve so internacionalne. Torej, o ljubezni 2. Če odprem svoje srce z milijonom ran, ti lahko pokažem, kako te ljubim. Ne pozabi na moje življenje, ljubezen. Ljubim te. Nikoli se ne bom naveličal govoriti, kako te ljubim. Ljubim te. Dokler bom dihal, ti bom rekel, da te ljubim. Če odprem moje srce z milijonom ran, ti lahko pokažem, kako te ljubim. Ne pozabi na moje življenje, ljubezen. Ljubim te. Ne morem videti solz v tvojih očeh. Ljubim te. Srečen bom, ko bom zagledal tvoj nasmeh in ko mi poveš, da me ljubiš.